Belren News. Mafhungo. Rotshidzwa Maremba. Ndo livhuwa vhukuma zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Lwanzhe lwa Pacific lwa Tropika lwa shanduka u vha kha zwiimo zwivhili zwo fhambanaho kha tshiimo tsha u fhisa tshine tsha ḓivhiwa sa El Nino. Tshipiḓa tshihulwane tsha lwanzhe tshi a fhisa nga nḓila i songo ḓoweleaho, ngeno kha tshiimo tsha u rothola tshine tsha ḓivhiwa sa La Nina, lwanzhe lu ya shanduka lwa rothola nga nḓila i songo ḓoweleaho. Vhorasaintsi vha khou lavhelela uri miṅwedzini i ḓaho hu ḓo vha na tshiimo tsha El Nino. Tshiimo itshi tsha kilima tshi ḓo ṋaṋisa gomelelo, miḓalo, mufhiso na zwiimo zwa maḓumbu kha madzingu manzhi a ḽifhasi. U ya nga muvhigo u bva Joint Research Centre kana JRC, Tshumelo ya Saintsi na Nḓivho ya European Commission, mufhiso wa kalulaho u ḓo thoma u pfala kha madzingu manzhi nga ṅwedzi wa Khubvumedzi. Madzingu ane a ḓo kwamea ndi Amerika Devhula na Tshipembe, Amerika Vhukati, Afrika, Eurasia na Australia. Hu khou dovha hafhu ha lavhelelwa uri El Nino i ḓo engedza khombo ya gomelelo Australia, Tshipembe vhubvaḓuvha ha Asia, Tshipembe ha Afrika na Amerika Vhukati. Khombo ya gomelelo i khou lavhelelwa na kha dzingu ḽa Sahel. Zwo fhambanaho na zwenezwo, Afrika vhubvaḓuvha, zwipiḓa zwa Asia vhukati na vhubvaḓuvha, fhethu huhulwane ha Amerika Devhula na Tshipembe hu ḓo vha na mvula khulwane dzine dza ḓo vhanga miḓalo. Vhorasaintsi u bva Macquarie University na vhashumisani vha ri nnotshi dza Australia dzi khomboni khulwane ya tshanduko ya kilima. Vha khou amba izwi nga murahu ha musi vho ita tsedzuluso kha tshaka dza nnotshi dza 45. Ngudo yo wana uri vhuḓifari ha nnotshi malugana na u fhaṱa zwiṱaha ndi ya ndeme kha u konḓelela mufhiso wa kalulaho. Bambiri ya tsedzuluso, Nesting Behavior Predicts Heat Tolerance Evolution and Climate Vulnerability in Bees, yo gandiswa kha dzhenala ya Nature Communications. Aguma ngo rali mafhungo enda vha farela one, nne na vhone kha ri ṱangane tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe, dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vhe tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renwa nga ṱhoho lini. Belren Brands i hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belren Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belren Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belren Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.